Ebusiafo mama wakwaba Efambra Attention TV so dia na our hostem anase our full video bia we be say yesere nyesere eya awereko kakra wo hwa wankasa be bisa ho se na se wiase no kohimfa Yesu Kristo na eba na se wiase no ya hwo Bible mu se no se ya ana bekoso ene ne video bia beto abonte a kire mu kire se papa bia wo bo ne papa ma akola se yo ba so be mo bia entimi kire no akola no kra ondi 1 year obenya 1 year ho ba bi no a wo bo no mɛrcilɛssly abai ensa akano na ina be kaya IGP e de letter bi beto abonte kire mu se wa wo betimi amayachi abantie sika bi eye wodia na wokoye no wentimi anche ono nko a wo kire ne yere e de ka ho na ni na e de fa boa na wo bo akola na ni na mu no kra human right and child abuse na wo ni na what the wonsa ahye asie bi yenko na yenko jimu nchire mu yemfamba video bia enenam social media ya video no uni akukudro uni abadaye na obie kwhwa wo yembehyew beja awusu ene papa bi ya wosi akoda ketua bi akoda afe ba akokra menyini sa akoda yi wanya ya sede en wode bo no se ye breo se ye prayo se ye bawo se ye de wode bra akoda yi jam no ahomete papa dan de video ne ba social media na ne omanfo kasa posifo so mu ya wo mo ede sika 2000 Ghana cedis kura to so se wa wo beboa ma posifo ache sa branche ya wo di anyambrasem ne timodin sem se no wo mo de se sika ne be ma wo Child Right International fon so kran so di bia ba ya wo mo so chese wo mo so de sika 10,000 cedis techiri wo bia ya wo beboa ma wo ma che sa branche ya wodi achimodin sam de agu abotafo yi so saa no wo mo de se sika e be ma wo no baako ebeji hini e wo magana mu e wo payi baako akoda ketua bi watwe mfia anase bia edua bi na wode hwe no e hye Ghanaafo abufuo yie pa esese Ghanaafo ne nkoda asam de ya na ehia yen ye busa senti wo ni ban waseban ena be ye sa nyamra sem sei na no na wi akase boyi mo na mane boy ba kire se posi sadom nkrabata ya wan mo fra mantemo wan ma kwachiri wowura bia ne din ede Richard Kofi na Richard Kofi no eni din abronum hofo no wo munim si ade fra no wanu na yesusu sa akoda no a se ne ya abo no no waye be ma no ogina chi a na ade bi kuta no ode hwi akoda no sa enam so amam no kasei kura ni didi akwa ye no wo buem e wo jesi kamensi mo voter region ana asem no esi ye na ansa na we beba no na posifo di kan e de wonsima ba betuja se enipa bi obetimi aboa amasa woni akora no yetumi akwache no no sika ni 2000 Ghana cedis titi wasika 20 million ye di to di penetration bra wo de fa info ni bra nyese bia ba bebo di say high tension na se kwakwa tiemo e na beka ya wuji usika wo na wo kro no se Ghanaafo so aye word pa Professor Miss was why word amesoma ye word eni na enu na information aposifo wo mo saka ama Richard Kofi yakwa akwache no enam so mama ne bodi mu no wo mo chese enye be ma no nko a eni ya che no wo baba akoso ka nwa ya che no na hwehwemu aposifo aye ya kire se sa akoda no a wonya mfinhia mienu akoda ya diaper ani ya chekere dia bode to a bede Nesi Kofi Richard ede bonu no yase na ne maame nso wo ho etu oba na yasa che no edna ka Kofi Richard ho no eya ne yere semma yatewo na yenkromo bo yemma ni entumi anka ni atowo no sa na akoda no dia awrehuo so de wo akoda no beto asase so a wo ya aba ne ba enti emra ene Ghana aban amane achu okunu ene wo yere na no ana dwumekuo bi anhia ben ase no governmental organization ya no Child Right International apostle de betu dwa se 20,000 2,000 wo de to ama Ghanaafo se wo bia fa ni pani de ne mra no wo modi a wo de ba ye 10,000 Ghana cedis ano musu di sin chance information bia ya Ghanaafo de beba efa akoda ne hwe ho no sa 10,000 Ghana cedis ne ye de beba eti wutimu se Ghanaafo ni wom akoda na ne ye bo no anadan kwa ku se wo Facebook wo ho
eti abesra ye tiefo ne yehwefo mo de mo njoane ye Facebook mo di kai hwe bia tie bia enani de di kan atenka FM 104.7 wutie ye na wo hwe yen e wo Facebook wono mu a akoda na ye ka na asem no wonda da ho no ya tase ye de bede mo hwe bede bede ye ni sumina so de di chimja no Wedia ozana dieni bia ye mone pono ana ne se Kofi Richard wa panye no ade hwi akora no wa bo akora da na se wo sadegu ho na akora da tia hwe wasi eti misi panie misi Kofi Richard na ebomie akora isu afede su di mabio na supo ehine no eti ye da post fu ase wona wabuam ja ase kan mensi mu voter region se information ni beto odwa no wo mantra so na me no kasa di eja Kofi Richard ene ne yire yakwache wonu mu a wo mu bedi wonum asem ye de ani ko atwa wisi ya ye hune santa motia ebedi nsem nachi na de befi mu ababia ne beto dwa ama obianso atibi nti akoza video ni de e Facebook obi abetimi abehwe video no yes mani ajepa ye ne gisam sami dem dika kasa papa no ni tribom akoza wutrimbom a unye we kwaku ya hotre se impeniso hia madambo wo hia madambo nti nti wo abodam na be wusa hotre ba meka se kura na na obi de mane ba what be mane ba no ya besra wofo ne ahwefo se nyame ya dum a memele da fisem enkwada chada bisu hunsem kwaku ya ni social welfare fo betena se na memele da be ya fisem 7 asem wo ya ye bedi hu wa tanya ayoba akoda onye 2 years kra onya but obuchase onye 2 years or 3 years akoda no na just monore shakwa no kra no ya sada so body e no wani na enso so kwaso ko na ache no wa utu hwa akoda ni yehwe se na wo san bo wani kra nwu pani toto wodi tane na ho ba bi atebe abi sha akoda no wa sense wiem Tesa akora no huye na hiama wo bewu kro panka fa no yesa wo kire timi manipa bi adwumpom ama wo hu ni bakrampo wo ye ne tamfo wa bona sadegu okra ba no de asa akora nego kwa kumi anto aso asefem arreho nti memne da mo join me wo Facebook e wo afisem dwumadie so na child abuse won sem ya ni social welfare for betena sena ya hwe the economic hardship no ya wofo ni ahwema no ya mani ni di yentiri mama ya mane meye tamfo na abuse bia ni ya de konkwada no so ya so yensira wonim se omumfa omumra wiase kwa kumi yanku yanim yanto aso na video ne hwe kra ya meden ne hwe ya meden pa fisabi unum nyansa onye wei unum nyansa wotima onye akwada se nyansa abu papa no nyansa ahwere no onim nyansa jimi no doso onim nyansa are na emi ya papa akra we die na ba nti kwa kufufuro bi nso ho obo ho ma no school e ba ni say ya sa senior C treat ni okọ school kra ontimi ko school ye true ones e ba say school kra na ni je hodo obekọ so okọ school a on pay attention e wo de ye kire no ho nti ha nkwada no esuku sem ha wonom psychologically ti awofo yem ye ni na ho amsa yanto akasebo no so na yankon fufuro betia beka ye ho ewo ye Facebook page na enkomo aye die watimi ahwe video ni bi nyina ye fantu ye ho emfa ene dia ye kom ene dia nkwada no eye ofie untimi nya obase na wa obamponi ene obi ba de enkobeku no nipa se yakase waku nipa pen ya me ye mwanwa fi se no ye no nyansa bi anim utumi se na adwe na da jimie ujimi ya onya obase mo fanche me se me kan se we radio so ujimi ya onya obase ada nkwa na ehian nkwa na ehian nkwa na ona ma hoti mo man Ghana mu akora na gbo hian ma o akora na wo sma se wo no eti Ghana for we dia ya so na no dia mama posifu akwache Richard Kofi ejana no hwe akwada no oba no so ya sache no aka ho ye nyankopon kra adome no nti nyansa wonya bi da kwaku yakọ galamsese elsa yakọ galamse ensemu na endra mampani akufado ekohia aban kachempede 4 ewa asante mantemu ni nyina Attention TV. So I'm subscribe, follow on Facebook, like, comment, and also share.